Central side ki habitare border fencing ki matang aduga ki FMR kogi free movement regime ki matang da kogi atingba thamba aduga border fencing ki khabas ki matang da kogi masi yaning da ba phongdo khanda ko United Naga Council ki side ki so kogi ultimatum thaba phawba laikhrabani kogi lengak da siga mari lenena habitare kogi ngarang se koi governor ga koi UNC gi kogi mioi singa kogi unaki bagi phone ama khak so koi ngasi yam newspaper sing headlines on phongnare masida hari base kogi border fencing gi matang se kogi khari base kogi naga gi homeland tadi habagi pot am khak sulai duga free movement regime lauthok ki base masi gi matang di yamna kana oppose to gi wa form khak sulai masi kogi masi gi sanari bo wari sina kogi chapchaba kogi resolution ama tabang ngam da taraga di yana base prop ngam da taraga di koi khongjang junction gi habe mafam matam ama hekte da koi khongjang junction gi habe pot am khak sulai samtang di oza kamai yengbini khongjang junction masi democratic right ne ko khongjang junction mase democratic khongjang junction bataraga di madu akoi gi democratic right ne akoi any community na magi demand ma yaba yada baduna logi wari ne ko asa ye ada asa ye ay amatam da akoi da laiba condition je kamai to ge da sarkar se magi akoi manipur da laiba agitation khudau sidi manipur government gi magi laiba movement amadi magi structure then magi protocol mayam se asa ge keno to hol laga ko akoi gi heng to hol laga stuck to hol laga thamaganda sarkar se praja group ama Imphal Valley se makhoi gu ta sakam to hon mane adumaina tawraga di lo na kai torke du yeng bata bane tawbu ngasai gi khongjang jungjang bai right everybody has the right akoi ju lai so encourage video som su lai but it should be democratical adu democratic orek ta di madu sakar action lo godam ne adu aya matam da akoi government action lo bangam da bagi mong da aya matam lai ba ko sima lai ani ju da framework kind free movement regime gi matang se akoi United Committee Manipur na su mamang da border da interest quite gi loram se United Committee Manipur se neba United Committee Manipur na paring nai na dum putharaga ngasai gi akoi gi fencing ji taw matam da akoi gi lam je mangi hai bi pot se neba akoi na hai na ko ada ngasai gi makoi na mo hai jena akoi community akoi gi ichin naw singa som da le hobani na akoi gi naga gi oiba ambition na traga akoi gi kano gi oiba ambition ji da ayam ba sarukti akoi ichin naw singa som da le bi ga chatok sin janaram ba do madu gi thingba na traga chatpa ya ba da free oirak ta bu matang ne ko ado mase ai wakhanda government of India na ngasi lokhalai ba step se hujik leiba Myanmar gi leiba open problem adagi ngasai gi yamna open oiba Myanmar gi problem adagi hujik gi kano gi akoi gi ka ta re ko kano gi kane akoi gi kano se akoi gi Myanmar leiba crisis adagi infiltration lakpa then drug ki oiba movement je hujik Mizoram da yeng odana nangai Mizoram je drug ki pha ba khot pa se am ka en chauna leiram da bane ko hojik ti sum 10 crore 7 crore 14 crore hafta ko ni hum merak phagal le ko sina conscious oirak pa then state government in conscious oirak pa sina maram oi kana central government jina free movement regime je lokthok poiram ga dana adumaina mayam na lonai hai tare ai wakhan so aduma khalle ko tawu border fencing ni matang sida koina BRTF ko unarak pa den atop towan ba mayam ko unarak pa matam da fencing gi lambang busina towan na kitang thamgra gan da ko government of India ko kan taknari masi matang ja ada sai gi chathok chasin to bagi ya ba ya da bagi sidi hayeng fencing je lore kan da akoi da pirak pa information ji matung in di fencing je lore pa matang da madu da gate macha gate achauba se akoi gi manung da changa ga farmland da se Punjab ta tori da ko farmland mayam da Amritsar da kai da chala kan da farmland jing changa ga BSF nga aga farming to ya ba harvest matam da changan ba leidana adagi trade route sing jida magi ID relevant oiba ID card pa changan ba khot pa sigi to se gani na government of India gi moi gi agenda moi gi program lei hai tai ko aduna free movement regime sigi matang da yamna chawba critical issue madi oi deba hoi aduga ngasai akoina tawhaning ba jaga main oina akoi gi naga ga meitei leiba jaga rom da yamna fencing je taksalak ba taw ebo ko ado bihang lom da adagi mamang da somna kanda keno da akoi gi Assam rifle gi colonel ama attack ta my family ga si gi ba ado na kanda then infiltration yam laiba Frezol Susanpur Singat so na kan gi site di fencing gi program je cha cha da dong toy madu madi prajana akoi na kitang pen de ai tare tabu fencing gi norm se kaino akoi miyam sina naga oigera akoi gi hechin now ngasai gi constitution na yaba akoi da listed oiriba tribe kunthai toy kuntha mari sine adagi meitei pangal ne meitei ne akoi miyam se punna fencing gi niom se kaino ado akoi asomna kan da lehoriba lamjina kayam yamno ado asomda lehoriba lamjida akoi na farm to changma matam da akoi chinau sing lakko matam da karamba maung da karamba card pairaga kari tawraga kamai ni chang kane aibje masi gi chapcha ba khangmina ba madi tangai fade ba aduna naga gi chinau sing na UNC na lawkhalaiba wari sanabasi afaba khongthang ne lawe hai tare ko aduga akoina haijaga da bu masida
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯐꯤꯜꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯗꯨꯒ ꯆꯪꯅꯕꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ 60 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯝꯃꯤ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ 15 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯌꯥꯔꯝꯃꯦ 7 to 9 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯣꯟꯊꯥꯡ ꯑꯣꯟꯊꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯔꯤꯂꯤꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯥꯡꯕ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯁꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤꯗ ꯒꯦꯠ ꯄꯤꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝꯗ ꯄꯤꯔꯛꯑꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯒ ꯇꯧꯁꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ